Asahan ka apektuhan niya king El Nino ing inflation rate king Central Luzon, king second quarter na ning badong 2024, agpang king Philippine Statistics Authority o PSA. Dengke katamong kabalan kay siyudad San Fernando, Pampanga, panamdaman na kano impamagtasing presyo ring gulay bistaman kakaumpisa na pamo ning bulan ning Abril. Agpang king vegetable vendor ay Martes Baluyot, mas makamal lang yan nirang native gulay kumpara ka rin manibat king Bagyo. Mas mababaya kang tangini kasi unti-unti patas ni kasi yari na kanya ning pupulaketi king Pampanga. Kaya biya kano kanang gulay ay may kipamagalo king presyo ing apalya, aatsu king 100 pesos per kilo ing puhunan. 40 pesos per kilo naman ing puhunan king balasenas, 40 pesos king kalamansi, 100 king patatas at 90 pesos king carrots. Base king price monitor ng Department of Agriculture o DA, at king 100 to 130 pesos king presyo ng apalya, 50 to 120 naman king balasenas, 80 to 150 king patatas, kabang 70 to 140 ing carrots. Ang ini mapaling panahon, yung tanaman bala mo medyo milalako bunga at saka mapapanat na. Agyang matas naman ng presyo ring gulay, ala naman kanong akarapat ding memalen nung esali. Ito nga, bumili ako, sabi niya 130 daw lahat, sabi ko nabigla ako na. Pero okay lang, at least, provide ng family. Sali kami rin kasi alaking apangan kung sali. Masyadong matas ing panyalwan, dita ka kapanintunan. Pero kahit makanyan, pantsagan pa rin para ka rin pamilya mo. Makanyan pa man maluwa-luwa niya man ang kabalang tamong Rose Valencia, kabang gaganakan, yung sitwasyon da rin pakakaluluo. Kaya lang, detaping talagang ala siguro. Kaya siyempre makakalunos lang naman gudet ang makanita. Uling isipan mo lang naman, dyan mo kilala, mo balo, isipan mo, uling matasing guli, manala kaya gudet ang alang talagang panyali. So, sabi ko, pag-prayta na lang mo na agyo da, nung makananod ang abo, provide itang aldo-do ng pamangailangan. Kasi yan, kailangan tamo aldo-do itang mag-pray. Kapit ka mo ka, Lord. Lord, kasi yan nakapag-pray. Basta minaos ka kaya, manalig ka kaya by faith, ibiyan na. Samantala, miros na laking 861 de Hortelano miapektuhan king Ilinyo kiti Pampanga. Base king April 1, 2024 report na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC. Ako, ingke kayong talusuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin.